Kaluguran po kapatid, ingasal pandayanan, inya pong milabasa na June 1991. Karanasan daw yung karumalduman, na karanasan na pepasari ning bulkang Pinatubo. Kaya ang panahon na ito, bala mo kapupusan na naning yato, kiniging Pampanga. Dakalatawang bilang o pag-asa. Dakalatawang mga discher, karingaliwang resettlement area. Dakalabali, dakalabiban dyan, apepalbog ning lahat. Dapat bistat man, limbog na rin dakalabali. Yan ang yung pepalbog ning lahat, ingkasal pandayanan, daring Kapampangan. Oy ta, ing parangal tamo kinapong Ginoo. Karing kapagsubukan, mayayagin siya tune, kasal pantayanan. At may patunayan daring Kapampangan. Sumagit na ning lahat, may gibabo, ing kasal pantayanan. Lahar brought the best in the Kapampangan faith. My dear brothers and sisters, salamat king Diyos. Kaya rin mahabang panahon ning lahat, after almost 22 years, may bangon niyang pasibayo ing Pampanga. Nakaginta ng ining marakalatanda ning Panyulo, king keratamong probinsya, nanubata ing lahat, migsilbi niyang abon, bang mamulaklak niyang pasibayo ing bayong Pampanga, ading kasiran, meging talani, ning bayong pamagumpisa. Podang makalbog, bala mo ing kandaba, pipalbog din yung tanong, ing keratamong pinak. Kaya rin yung pinak, podang lalangin ay gabon, datang na rin migratory birds that will attract tourists in our town. Podang melangin yung pinak, tanam lang pale, pilon at miyayaliwa pa, managana, sagana yung pupol, abya pasari ng albog, amigdalang takalasustansya king gabon. Balada rin taong limpog ni kandaba, pero ing albog maging dala din ng kanawan. Uling managat siyang turista ka rin migratory birds, at mamungay ang takalambukol kaya katao. My dear brothers and sisters, in bansang Pilipinas, manamdaman niyang yan. Kung nipepasari ng bagyong Yolanda, karin king Tacloban, karin king Leyte. Pero balo tamo, kaya rin na ningal po, kaya rin na ning bagyo, nung magamit na rin 4 billion donation, apepadala na rin alimang bansa, in 1 month, 2 months, 3 months, may bango niya yung Leyte. Bibangon niya yung Tacloban. A better Tacloban and a better Leyte is ahead. Noong dining 4 billion magamit na musto para karela, bangmita na kanilang pasibayo rin ba karelang balik. My dear brothers and sisters, yung upaya ng Diyos, mayayakit king akbong ng bulkan. Yung upaya ng Diyos, mayayakit siya king bagyo, masikat at mga ramulatan daking banwa. Dapat yung upaya ng Diyos. Mayayakit siya naman, o na imet matao makapagbayo yan. It is true, the power of God is over and above the universe and nature. Pero yung upaya ng Diyos, mayayakit siya, o na intao makabisip-isip yan, at lakwa na yung dala ng derokan, dala ng kasiran, pabundagay ng pamagbayang biye, pamagbayang loob, pamagbalik loob king akong Ginoo. That is the power of God at work in our hearts and minds. Wadang may happy bangon tamang pasibayang king kasiran, at aralanan ng kasalanan, king sao at lugod ng Diyos, kanita yung mabari king Diyos. Karikya katamong pamibiyay. Makatakot yung albog, makatakot yung bulkan. Ing kasiran at aralanan, niniyagyan ng kalamidad. Pero bago tama mas makatakot yung kasiran,
At dahil ng kasalanan ang bombisyo, hindi na nito matao. Manawag negosyante bilang may bagsak tinuli ng kasino. O hindi kasira na makapakilala. Masayang may asawa, masayang pamilya, ang ikarang kasira tinuli ng pamikalugod, pamikalugod in ang asawa. May sirang pamilya. Because of the other woman or the other man. May sirang kinabukasan kinuli ng drugs at pamagbisyo. O yan yung kasira, naburi ng larina ng kapanggil. Italakad niya pa si yung tao, kapamilananin kanyang lugod. And that is the miracle of God's love in each and every one of us. Jesus po miksalita tungkol ng templo ng Jerusalem. Kita pong panahon na itapot ang buri ng ipakit ng metong ahari, yung kayang upaya, babo ng metong akaharian. Lusubane, lasakane, sila bandorin bale, bayang makapag-umpis ang pasibayo, yung metong ahari. Pamaten na rin memanen. And in fact, nalasakan din templo ng Jerusalem, almost 1.1 million na rin mematen. At 97,000 na rin may biyak. May bagsakin templo at ni metong abato alang melakwan bago ni metong abato. Kung yung trahedya din natang kareng Israelita nung kikatamo lahat nung kintakloban bagyong Yolanda kareng Israelita yung pangalasak ng kareng ang templo which was a symbol of their national unity pambansang pamisang metong yung karelang dangalan yung karelang religion may bagsak yan. At alam mitaka na bato, babo ng metong bato. Here is the blessing in disguise. In pangalasak ng templo ng Jerusalem, mga baldugan ng pangalagaan ng Kristyanismo at pangatalakad na rin kakala komunidad ng kasalpantayanan, king balang sulok ng yan. Burin ang sarili na ni Hapong Ginoo within the four walls of the temple. But God is not only a God within the four walls. May pwedeng kulungan ng Hapong Ginoo. Yaking pangalasak ng templo, it is the spread of Christianity all over the world. Kaya mo pwedeng isukod o isalikot yung lugod within the four walls of your house. Kailangan let us go beyond the walls of our houses. Bangketa magdalang maya pabalita at gawang maya kareng kalupatang tao. O yan ang hamon na ng Yolanda. O yan ang maging hamon na ng lahar at bulkang pinatubo. When we live a life of comfort, kailangan lasakan na rin pader ng kaimutan at pamaging makasarili. Bang milaganap ng blessing at kayapaan ng Diyos kapamilang ang tao by sharing our goods to our brothers and sisters. In kasiran mga baldugan, lasakan mo yung kayang pamaging makasarili. Limunan mo yung pamangailangan na rin kalubang mong tao. At yung pangalasak ng templo, medyo yung signal for Christianity to go all over the world. Hemuking ganun yung templo ng Jerusalem. E na pwedeng sarilihan ng kaligtasan. E na pwedeng sarilihan ng Hapong Ginoo. God is a God of all men. God is a God of Candavenio. Bigyan na ng Diyos nila siya kasalpantayanan kini. Ulit-ulit na katamo. Miyamig ang puder ng kayang lugod. My dear brothers and sisters, pagmasusyan tayo po ngayon 33rd Sunday of the year. At malutama ng number 33, pagkanakanay kay katapo, ingidad na ng Ginoo. Nung lugarin kaya ang puntong may pakuyaking krus, dinaw ng Biena para king kaligtasan tamo. Edad siyang 33, ing Ginoo tamo Yesu Kristo. Itang ulimpas ang tanang edad at 33. And yet we are so immature in our faith. Haliwa yung edad, ing maulagay na sana, kabang tutwa tamo. Susulong ng kasalpantayanan, maging dalisay lugod, maging matibay kabibabatan, at epukupas, ing kapanayan, kingaldodo tamong pamipiyem-piyem. 33rd Sunday of the year. Next Sunday, it will be Christ the King. Sana may putong yung Diyos, karikakatamong pamipiyem-piyem.
At mayayakit siya ikiratamong Diyos, karimbiyanamo. Potang lasakanan ng tao ay nganyuning kasalanan kilbien. Potang lakwan ay bisyo, asisira kaya. Magumpisa na kanita, ing pamaghari ng Diyos, karingkiratamong pamimiyemye. Tutong mga kapagtaka, imbalang graduation, ausande, commencement exercise. Commencement exercises. Potang mayari no ringan yung pamag-aaral mag-graduate lang. It is called the commencement exercises. Na yung pamagyari ng banwa. 33rd Sunday of the year and then 34th, Christ the King. Meron yung signal ng pamag-umpisa. A new beginning is ahead of us. Potang maghari ng Diyos ng Vietnam. Every day is a new beginning. Sana mayakit siya yung kumaya ng Diyos. Karingkiratamong pamibiyem-biyem. Potang makapisip-isip tamo at makapagbayo tamo.